ke nka wena mara go etsagalang ka wena le bophelo ba go Matumela mpotsa ka life ya entla wa itse ke wena tsa mama's baby we ntho ngwe le ngwe e ke isa go wena and then ka kgereza man ka kgereza e ke sa jita te senjita se man wena ha o re fela o tobetsa monwana o le di kgwetsetsa everything ke tseng ha o tlwella ke re ga mama bua le ka go tlatsa frustane no we sa go senyetsa nako wena man ke metse ke tse kgolo go ntlela ke se spane sa hao Kimela ngwanake. mama O tlotse jang? ke tlotse sentle fela Ha go sokodisa mosimane. fetsa o tsa gona nonyana ke re ke bua le ene wa tswa nthoga Ha go ruga. Mosimane Mosimane o ga nna. e tla re ga nna mo ntlong ya ba ro nnelang tota Wena so le mme wa ntlweng. ene wa iphandela kwa ntle ko ha kope sepe mo rona probleme ke O tla tsamaya le ene wa itse. moruti o montšha o tla leng a re ke re keng re tlile go itumela mmogo le moruti wa rona jaaka le setse le itse gore ke nako e fitlhile e ke sa boleng go bua le lona ka yona gore ke a tswa pitso e mpiletsa kwa botsona kwa ke a go tola ke tolaganyetsa kapa ke bago jaanong modimo o re romeletse morua wa gagwe le yo mošwa yo e le gore o tlile go dira mo go rona ebile ke boitumelo gape mo go rona mo letsatsi la gompieno gore morua wa rona o tla tshegofalediwa lenyalo ke ka mo phetogo e sa bitswang yotlhe ka kakaretso ke biditse bagolo ba phetogo le khaire gore re tle go rorisa modimo wa rona o re lorato go rona jaanong le ka ntsha direng re tla go tshegofatsa lenyalo la rona modimo wa maokelo botlhoko a tshegofatse lenyalo la lona go nna tshwaragano e tshwanang le tsona direntse jaaka dintsi o ka tsenya rengo modimo a tshegofatse lenyalo la lona mme a le atise go tloga jaanong go ya bosakhutleng amen you make kiss your wife you are Phetogo ya modimo ke boitumelo mo go nna gore be leng kamogetse ka kamogelo le ntshegeditse ke re go utlwa gore ke dumeletsegile ke re can the people of the Lord say amen? Can the people of the Lord again say hallelujah?
ke le leboge ka tshegetso le mphileng yone mme ke rata go le raya ke re ha ke tswa go ke tswang teng ke tlile fana ka emission ke tlile ka emission o tshwanang lwa Joshua lwa Paulo banna bana ba babedi ga ba bua ba re nna le bantlo ya me re tla direla morena mme ke rata gore le nna tsatsi le ke re me and my household re tla direla morena ke rata gore o tlhaloganye ga e bua ka the household e bua ka dilo tsotlhe tse di mo tlase ga ntlo ya me ke raya tsona ditshitshing my household ke raya tsona le mafela ntlo ya me rona re tla dula re direla morena ka bontsho a makalo ke re phute gwa me re tlile go nna le tirisano mmogo e telele re dira mmogo mme ke tla rata thata ke re ke lopa tshegetso ya lona morena e le mothusi wa rona ke a leboga My friend, o itse bothata ba ntse ke ba rapedisa ko kerekeng ke gore o itse abuta ka a tswe mo di-drugseng o so deep mo tsona ke itse gore o utlwa ga go rileng o itse Hai, nna tšhomi ya kane ke dilo tse dintsi tse o sa di sa thata mo tlhaloganyong wena as o le motho wa kereke o sa latlha faith yago you know what to do and wa itse gore ga o na le faith then everything is possible wa itse tumela go ke yona go buelelang o itse roma e nngwe gape ke e utlwileng ke gore o isa ka lena o mo dilo tse di tshwanang le ditse ao bathong ba modimo hai nna tšhomi ya kane ke re o se ka ikopisa tlhogo ka dilo tse dintsi o se ka disa mo tlhaloganyong wena all you have to do is to pray hard so nane ke re like keep on praying thapelo ya gago o se ka give up mo yone ke gone fela gore ke tshepele mo modimo keep on praying lapa la go ga o ka re la aperetse ke mathata o itse mathata o sa isa tlhaloganyong problema ke mathata o sa isa tlhaloganyong tsala ga o re o na le mathata o re a fetile Gloria wa bona ka ntle eya motho ga la go feleditse tla o ipitlo ka routine staff a mogodi le wena o itse skare ya le ka batla conviction yo ntse ke re ke tlo go bolella ebile mabanetse moruti a nyala mabane ko kerekeng wa re moruti o montšha eng moruti man moruti bikae moruti bika ka mpolalelang fela ka moruti bika o batla gore ke reng I mean body complexion motho o letse a nyala maabane ga o fikane lenyalo reng Stevie Gate dilo tsa le bota tseo le diteratanyana ko rona a tshwenya lona le rata o thubela batho malapa ke la bona mo motseng o ba shota banna ke tsone tse re di tlhokang tseo sentse le thubela batho malapa ga ke ipona ka apere sekete sele ke bankantse sefatlhego seo ra gore mamoruti a sa le go tsena nna rena wa makatsa tota lule ga re tla ke kerekeng bana ke lona nna le ntse fofatshe ga netse washene ka ntle o tla tlhatswa yang washene baeng ba ko kerekeng ba tletse yana fa ebile mama ntse re tlotlela gloria ka moruti o montšha o tlileng ko kerekeng nna ke batla nyala maabane ke batle taba tsa moruti ke tshwere ke setlamatlama ga gona o ka etsa mpolane ya saida ba re saida ga re teye phakelo mo kana-kana ga ke batle tee ga ntse setlamatlama ke kopa saida re tlo sokola yanong mose nane ke re ke itswela ke re tee ka pele ga ke batle tee jo ke ndide ke pizza
ke re di ka mo gare ke eng pizza a le nragate lona man nna ke je mar di drugs ke ke mo fa mo tepie nna ke je Lerato man ke eng o bereke basimane ba bereka ba man ke bereke ka ho ledi ke batla nama nna mos nama tsoma reka ka go tshelta tshameka tsoma reka ka tshelta lona se le nrate lo ana ko wena wa bona wena o tsama mwana wa ka o tsama wena ga isa ro ska ilo bereka ne sapo le Sama ko fridge na mai tletse to mo. ere ke man na mai ano ete rapela kuba marapela di steady ma outi party mamedi khasi life inagana gabedi ithuba lakho yekudlala tumelo ya me ke gore re tlile go dira mmogo. Tumelo ya me ke gore tiro ya modimo e tla tswelela pele. Mme se segolo thata tumelo ya me ke gore bašwa ba ba ko ntle le batho ba ba sa itseng ka modimo ga re kopane re dira sentle ba tla itse ba tla tumela le mo modimong. Bagolo ba me a ke itse gore pele re ka tswelela pele go na le mongwe o na batla gore a ka latela sengwe. Ramoruti kana ga o moruti ma moruti boikanyo ya wena Ramoruti tota nna ke tshwenyega thata le thata ya go bona utli jaaka o tlile yana Ramoruti ga ke solofele gore mathata ntse re nna le one a tlo nna teng yaanong ke sa itse gore wena Ramoruti jaaka o tlile yana o na le experience ya boruti o na le sebako le moruti o sa go mafediso mo boruti ka gore mo kerekeng fa tse batla ba tsamare ba ja ditšhelete jaanong ge that's why ke botsa gore a o na le experience na moruti wa riaka ke ditšhelete tse ntse di jiwatse ga o sena experience re moruti nna I'm available re moruti nka go thusa ka nna treasura ra tshwara ditšhelete ke se ke bua ka sone basadi ke lona mona secretary ya go itshopa secretary di chairperson ya le treasurer jaanong re moruti ka gore ke gone re magana go tla diragala tšhelete madi a ka se fedi a ka se diragale yana ga go seo se wena ntse o se gopotse Bomang ke ne ke kopa gore ke tsereganye fa mo feng sebaka re a itlhalose motlhanka wa modimo gore ene o re tshwaretseng a ka re direla eng mo kerekeng gongwe e tla re ka nako e ga re tlhopha leina la gage re tla letsatsiya mme go ya ka divote ka ke re moruti nna tota re moruti ga ke rate ntse re berekela go morago ntse re bereka fela ga re tlo lebelela ditšhelete ga dio re moruti I'm just worried ka ditšhelete re moruti that is why ke re nna
ka ikopela mo wena mremo ha nka go thusa fela go tshwara ditšhelete re itse gore re berekela bopile e se ka re ga o tsamaya e bentse go na le dithese tsa gore ditšhelete ka le ga e se wena re moruti madi tla ditšhelete that's why ke nna I'm available moruti wa no mafoko ke a utlwile rra nna ga ke bereke ka mokgwa o lo tlwaetseng department e nngwe le nngwe go tlo nna le committee e berekanang le department eo treasurer o tlo nna le committee ya gagwe a berekang le yone secretary go tlo nna le committee a berekang le yone jalo le jalo la bona nke be le dumetse gore re kerekeng nke be go sa nna yana Terence nke ba le betere nna re wena Mmatumelo o leka go ruta rona gore re tshela matshelo a rona yang ba makatsi nna Mmatumelo ne ke go isa sekolong gore o nna moruti moruti ga ka go rutela gore o tsamaye o nna moruti o tlo laola fana gore bolela ka kereke tsa go di tse di re lapisitse man kopano ya maabane o e bone yang o kile a bona fela motho e le gone fela a tsenang fela ba se ba tlo tlhomiwa treasure no ke digwele tsa modimo di tlwaele ga go makatse ka gore a kry ane batho ga ba tshwane mefuta ya batho ke ka mokgwa modimo a ba beileng ka teng ya nna ga ke bone le sedila sepe farra ne ke re phute se e leng sa rona go ise go nne thari re boele gae o bone go fara mogetso ka diatla tse di mofutho le bašwa bale kana ba re ke mang Matumelo le Gloria ke bona re tlo dira sentle le bana ba re tlo tswella pele re dira tiro e re tletseng fa go boela morago fela ntsa kelello mo tlhaloganyong ya ha le ene ntato lo gate ke mang dina lage kana ba re ke teng go ba mitsa ke motho go dike tabs hey mogataka a ba nkgopotsa ntate mafosa go kwa Ntate Modimo morena wa ka ke tshebetse go wena ke kopa o tsene mo gare ga family ya ka ntate o ba thuse ba kgonetsa dilo tse di right especially abuta ka Terence kopa o mo thuse a kgone go tswa mo di-drugseng ka leina la Jesu Kriste morena wa rona ke tshepa gore tsotlhe tse ke di kopileng gompieno o di mphileng ntate ka leina la Jesu Kriste wa Nazareta.
bathong kgatela be le reng yo mamoruti ga o itse mamoruti wa makatsa go mathata mo motseng o wa rona gongwe basetsana ba le babedi ne ba romile ko lebenkeleng basetsana ba babedi ba fo ba fetang teng go matlapa go basimane ke bale ba nna fo godimo ga matlapao ba itirile diphologolo dipelerutwane mamoruti diphologolo tsa motseo mamoruti ba re na mo basetsaneng ba feta foo ke fa go fetiwa teng ga ba feta foo mamoruti ole ka modimo a kgona go tshaba o mongwe ba mo phamola mamoruti ba mo phamola ba tshaba ka yena ba pota kana mo moraga matlapa ba mo direkanya dilo ka re le penne ka le tlhabile mamoruti letsatsi le penne tadi a musa batho ba lebeletse le ba bakana a mme sentse go na le ditiro tsa mofuta o jalo fo motseng wa rona ka tse di swabisang motshegare o tla di bona mamoruti bonneteng e sa le re fitlhile fa go na le sengwe mane se sa ntuleng sentle mo moeng le mo pelong sa ntshwenya ke dipono ya wa bona se se ntshwenyang ka dipono tse ke gore ngwana o Matumelo o na le dipono very much similar le tse ke di bonang le ga ke ise ke mmolelele and then I wonder gore ke eng se nna le ene that we have in common ka gore wa itse gore ga nke ke lora fela ya be le gore se tla iragala or ka gongwe sa be se ntse se iragetse come in tshwanetse le dumelantle bana le tsogile manno ke ao ao bana ke batho ke ntse ke ipotsa gore letlatla le le tlo re tlhola re dile ra fitlha ntate moruti tara mo bo yang motsogo go ga e tlore yo moruti go tsamaya sentle tsotlhe di apere tshiama ka magawa wa modimo alright wena Matumelo ntse go ya yang botshelo bone kwa gae ke mathata fela ntate moruti ao o raya gore ga go nne beterenyana le seng mme kwa gae ke motho le bojalwa o isa ka ena ke mo tlhaloganye mme ga e la buta ka Terence ke ena ke le ngwariti thata ka ena ka gore ntse ke bona ditoro fela tse di masisi thata ka ena ke itse gore botshelo ba gago mo kotsing ore yang ya ngwanaka o se ka isa maikutlo kodimo le monagano thata sa go fela gore o tshwanetse o tshepe mo modimong o dilo ntse o rapela ngwanaka thapelo yone ka rapela ntate moruti o se ka latlha modimo ka gonne modimo ga isang ka ba tsamaya re latlha ebile a ka simolole gore latlha segolo yang ga re le mo matsapeng a go tshwana le yana ne ke kopa gore re ba be mo dithapelong ka thapelo fela e khutshwanyana ke sone se o itse sentse ke se naganne gore re se dire ngwanaka no ga re tshwaraganeng ka matsogo re rapeleng re meme Ramasedi Ramasedi ya poloko ke rona bana re bana ba gago go diragala mo motseng wa ronao ausi ke a bona gore o ya go kae ga ke itse gantse re tla ena ga ke itse gore nka go se ka simolola kgannea maabane mantsi bua ka re ke ya go tsholola metsi ko ntle ga ke boa ke re ke tsena o ka ka lebati basimane ke ba mphutumela ga ba fetsa go ntshwara ba ntshwara molomo ba ntshupa ka selo fa ga ke itse gore ne leng ga ke re ka re o mongwe ba re mesomelana mo tlhogong shimano ke ga re o la tse TVD ke ba lebatswa wa itse ba tsa dilo tseo tsa metseo pelo ya me botlhoko e rotha madi ga ke itse o se ke direya e botlhoko e rotha madi ene Terence o mmage ga batle sepe ka ene o mmona tsamaya ka dikoloi tse di kana-kana o rekisetsa o ba reng ke bratepsa o tsenang kereke le rona yaanong ausi ga ke riana ga ke itse dilo tseo tsame ke a di batla ke tla go thusa ke tla go isa ko Ramatlababa Ramatlababa ga teng go kae Ramatlababa
go na le matwetwe ko matwetwe o tla bo nthusitse tota tota re moshimane ke batla a swa kgoname a swa kgoname ke batla a swa kgoname tota ruri ka gore o feteletse gore a dikoloi tse a tsamang ka tsone dikoloi tse a tsamang ka tsone ene o feletsa ka di-dvd tsa rona difounu tsa rona e le ngwana a re mo godisitse tota ruri o swa kgoname Sparks my bro Sparks my bro fana go chaetse dintsha chaetse ga re da o lady food ke tlo shapa ayayaya 10 not o bua ga bona re ke tshwere o bua ga yo ke thusa se ntwe ngwe kgefa bla wena le sa yo bakhetsi bona lady a o tliga di otse wa itse lady hape da le mo ba bona na ke re ka kgereza petsa ba ka kgereza bona fetela weekend Esizokubulalisa abantu sizohlanyisa sizokudelelisa uyasizwa uzotubekaya lizotumikanda lesikuzokubulalisa ngabantu sizohlanyisa sizokudelelisa uyasizwa uzotubekaya lizotumikanda lesikuzokubulalisa ngabantu ya betho di monate Enja Rateps uswa ke Rateps uswa fana madi a swa ke le kgwale le tong no so dintsha no manga ntse ntse na chi Hello, ntate Morutu kae? Ke teng, ke nna ke Matumelo. I was wondering ka kgaene ke go bolella yone. Gore ke tsene ke ile go bontsha ko Terence le ditšhomi tsa ge di nnang teng. Yaanong ke bona fela matsapa a tlang mo tseleng. Ka kgona ka jeko. Nka itumela thata. Ka leboga. Thank you. Ke siame. chila mafeto zaka moya uthole ke bona fela mathata fa ke bona ntate Moruti Terence wa bere ke ana bere skipa sa di stripes se no wena sa lora pele nna ntse ke ba
6-1. Yes. ka re lapile ke diphologolo tsa motseng o tota re lapile Sergeant Khumalo re mmoleletse o ofofa naga o tshwanetse ra tla ba tshotse ba simaneng o tshwanetse ra ba tla ba tshotse nna kare se ke lapilwe nna man ke lefatshe lena man dinokwana tsena ka re di ntshwere po ke tlhaga ko mosebetsi tla go gola ba tsa borotho ba bana baka le kodri ka bana baka le 800 rand yes Amen bagolo ba he moruti amen wa itse nna batsadi ba me go ka nna ke leboga re Khumalo ya ka ga tliste balatofadi wafa re moruti mare bagolo ba me matsogo ba simane ba akgamathetse madi ba bolaya dio tsa tate moruti ya no mpotso e tla mo go nna ke gore ana le lona ba Kriste ka go ipusulisetsa ga lona matsogo a lona na le batlo akgamathetse madi na Amen. ke kopa basimane ba ba ke ba fiwe monyetla ka gonne le modimo o buile re ke tla ba itshwarela ga supa le nna a ke le nne mo dipelo tsa lona le nne le boitshwarelo Amen. tumelo ya me ke gore basimane bana ba ka fetoga Amen. bagolo ke a utlwa tate Khumalo ke tlisitse dikebekwatsi tse le di bua ka tsona mare before ko ba tswalela ko toronkong ke batla bone ba ipuelele re utlwe gore ba ra setšhaba se bua ka tsone Batumelo ngwana boga ka leboga ngwaneso bagolo nna le uthe ya kae ne ntse re va shapo kereke day and night so go etsagetse re tsatsi le lengwe a tse re plometse ko tlasa setlhare da wa gopola ba tlhagelwa ntato moke but ke motho mo motseng mo Pilanesberg a re convince the time a re convince the time a re bolela ka mo ka re tsayang a re pusha ra ba top a re bolela gore ena ka tsaya gore re thole quick cash ai ke nnete ba go quick cash na re fa ba go so ga baya ha re le souba a re le souba ai tlaka no e tsholo ya madi everything a ye yo mo rona mara ke ra kena mo dipilisi
a ke ra kena mo tlung di-drugsetse a le motho re mona le letlapo re tshoswane di tla ka yene ntatona and there's a community member le ke manyane a o e sege skini Entate Ntate Khumalo mo tsamise trompo. Bua. No, Khumalo. It's all because of me. Lo tsotletse. Di ka ntlha. Ratebogo ke go bona o pagamise matsogo a gago o kopa maitshwarelo mo setšhabeng se mare mathata fela ke gore nna ka gore ke bereka ka molao ke a go tsa ke tsamaya le wena ko go tswalela ko ayola ka se bue biketla ntse ke tshwere sephiri se seng ke se itse gore ka se ntshwela sephiri ke nyano mama ga ntse sa yana o se ka tshoga mara fela ntse re moruti o montšha moruti boikanyo ke brother ra gago wena le shebanta moruti boikanyo se ka tshoga